Habemus Papam, Habemus Papam. Iri niryo jambo ryari ritegerejwe n'abantu benshi ku isi. Risobanura ngo dufite papa. Byari ku isaa 12:08 za nimugoroba. Umwuka w'isi wahagurutse. Imisambi y'amahoro yagurukanye amabanga mashya. Abami, ibikomangoma, abakene, abategarugori, yewe n'abahanuzi bose barize. Aya ntago yari amarira y'agahinda, ahubwo ni amarira y'ibyishimo nk'aya Sara amaze kubyara Isaka. Ejo ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2025 amateka yahindutse. Imbabazi zirasesekara, amahanga atera intambwe nshya. Uyu ntago ari umunsi nk'iyindi, niwo munsi urusaku rw'isi rwahagarariyeho mu gihe cy'iminota mike kugira ngo rutege amatwi ijwi ry'ijuru. Baciye bugufi, baciye urwo rugendo rurerure. Abo ni abakaridinali 133 bari bateraniye i Vatikani mu muhezo w'amasengesho ku ntebe ya Mutagatifu Petero. Bari bamaze gutora inshuro zigeze kuri 3 zose batarabona papa cyangwa se umushumba wa Kiliziya Gatolika. Ku nshuro ya 4 ku isaha y'isa 12:08 za nimugoroba i Roma mu Butaliyani mu gisenge cy'inzu yitiriwe Mutagatifu Petero hazamutse umwotsi w'umweru nk'ikimenyetso cy'uko hatowe papa mushya. Nyuma humvikanye ijwi ry'urangurira mu gisenge cya Bazilika ya Mutagatifu Petero agira ati Habemus Papam, Habemus Papam, Habemus Papam. Bisobanura ngo dufite papa. Amazina ye nyakuri ni Robert Francis Prevost, akaba yavukiye mu izina rya nyir'ubutungane Papa Leo wa 14, akaba umutware wa Kiliziya Gatolika, umuyobozi w'umutima. Umwana wavukiye Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko wagabiwe ishyaka ryo gukorera isi yose. Uyu niwe dutangiye kumenya, uyu niwe dutangiye gukurikira. Uyu niwe papa mushya watowe n'Imana binyuze mu bantu kugira ngo asubize umutima w'abemera mu mahoro n'urukundo. Ariko ubundi uyu ninde? Kuki ubundi yahisemo izina rya Leo wa 14? Kuki muri iyi si yuzuye impaka n'amakimbirane hatorwa umusaza nk'uyu w'umunyamerika wavukiye Chicago, wigeze gukina tennis ariko wibereye umugaragu w'abakene bo muri Peru? Mu mwaka w'1955 umwuka w'Imana wamanukiye mu murwa mukuru w'ubukonje Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho niho havukiye umwana w'umunyamugisha uje kuzaba umushumba w'isi yose, ari we Robert Francis Prevost. Uyu yavutse atari umwami, atari umukire, yewe atari n'umuvuga butumwa, ahubwo yari ameze nk'abandi bana bose, ariko aza kuvumbura ko mu mutima we hari ikijuru ryahishemo. Mu mwaka w'1977 Robert Prevost yinjiye mu muryango wa Mutagatifu Augustine. Aho niho yamenyeye gukundisha gusenga no guceceka mu gisi yose ivuza akaruru. Prevost yize igisobanuro cy'amategeko y'Imana i Roma mu Butaliyani, ahabwa ubusaserdoti mu mwaka w'1982. Aho niho yaratangiye urugendo rudashira, rutari urwo kwigisha amagambo gusa, ahubwo urugendo rwo kugaragaza urukundo. Mu mwaka wakurikiyeho Prevost yoherejwe muri Peru, igihugu gituwe n'abatishoboye, igihugu cy'abarwana n'inzara n'ubwigunge. Yahabaye umupadiri w'ubuzima bw'abantu aho kuba umupadiri wa paruwase gusa. Mu maso y'abashonji Prevost yari umuvandimwe, mu matwi yabo Prevost yari umutuzo, mu mitima yabo Prevost yari umurinzi. Igihe cyarageze Kiliziya imuha ubutware, agirwa umuyobozi w'umuryango w'aba Augustine ku isi yose. Nyuma aza kugirwa umwepiskopi wa Chiclayo. Si ibyo gusa, kuko noneho Imana yari imukeneye nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 Gicurasi 2025 mu marembo ya Vatikani urujya n'uruza rw'abantu rwahagaritswe n'umutuzo w'amasengesho. Abakaridinali 133 bari bateraniye muri Sistine Chapelle. Aba bari bahagarariye imitima y'abantu benshi ku isi. Binjiye mu mwiherero bazi neza ko batagiye gutora umuyobozi gusa, ahubwo bagiye gutega amatwi ijwi ry'Imana. Muri iyo nzu y'amayobera haba amatora 2 gusa ku munsi, mu gitondo ndetse na nimugoroba. Maze ku munsi wa 2 itariki ya 8 Gicurasi byose birahinduka. Maze amajwi atangira kubarurwa. Izina rimwe rigenda ryongera ku mpapuro, rigenda rihinduka igisubizo cy'amajwi yose. Robert Prevost, Robert Prevost, Robert Prevost. Gutyo byisubiramo inshuro nyinshi ku mpapuro zitora za benshi. Ku isaa 12:08 za nimugoroba ni igihe kizahora kibukwa mu mateka yose y'isi. Umwotsi w'umweru uraduka, igihamya cy'uko Imana yamaze kwemeza umusimburo wa Petero. Maze ijwi rya Karidinali Mambert isakara ku rubuga rwa Mutagatifu Petero rigira riti Habemus Papam, Habemus Papam, Eminentissimum, Archirevendessimum, Dominum Robertimum Franciscum Prevost, Quis binomem impsuiro noc keratum decimum Leo Quatori da Chazema. Papa mushya asohoka mu idishya rya Bazilika ya Mutagatifu Petero, amaso yose ayobowe n'amaso ye, isura yituje, mu ijwi ribumbatiye icyizere. Ni umuhanga, ni umukristo, yewe ni n'umusaserdoti, ariko kurusha byose ni umugaragu. Akimara gutorwa isi yose yaritegereje ijambo rye. Mbese hari icyo yavuga gitanga icyizere? Mbese ijwi ry'umusaza w'imyaka 69 rishobora kuvugira abakene, abahohotewe ndetse n'abatazwi?
Papa mushya yagize ati ndi umugaragu, ndi umwe muri mwe, tuzubaka kiliziya igira impuhwe, itinya uburwayi bw'umutima kurusha ubw'umubiri. Amahoro si indoto, ahubwo amahoro ni umurimo. Papa Leo wa 14 yagaragaje icyerekezo kidasanzwe: kurwanya ruswa muri kiliziya, kwakira abirukanwe, kunamira ibikomere by'amateka no guteza imbere ibiganiro hagati y'amadini n'abene gihugu. Izina Leo rigizwe n'inyuguti enye ariko rifite amateka arenga imyaka 1500. Leo wa mbere yahagaritse ibitero by'abahunu. Leo wa 13 yarwanyije ubukoloni bw'umutima. Uyu munsi Leo wa 14 yazanywe no kurinda ishusho y'ikiremwa muntu ku isi. Papa Leo wa 14 ntiyaje guhindura isi mu munsi umwe gusa, ahubwo yazanye urumuri rwayobora intambwe ya mbere. Leo si izina gusa, ni umurage kandi n'intangiriro. Leo wa 14 ni umugaragu w'amahoro, umutima wa rubanda, ijwi ry'isi nshya. Ese ubundi tugaruka inyuma gato, Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari umuhanuzi? Bisa naho yari abizi ko azatorwa papa w'umunyamerika. Mu minsi yashize, igihe kiliziya yari iri mu nzira cyuho, nta papa ifite, Donald Trump yaragiye yambara imyenda nk'iya papa, yicara mu ntebe y'icyubahiro nk'iya papa, maze ahamagaza itangazamakuru riramufotora koko. Bisa naho hari ubutumwa yashakaga gutanga. Abantu benshi bamutemeyeho itaka bati Donald Trump ashobora kuba ari umushinyaguzi, ariko ubu nibwo dutangiye kumenya ikimenyetso cy'ubutumwa yashakaga gutanga, aho yashakaga kubwira isi ati murebe, papa uzakurikiraho n'umunyamerika.